Nogi kwa ikaze inshuti bakuzi ba Pilot News TV aho muherereye ku isi hose nabambahaye ikaze muri aya makuru yacu yihariye. Uyu munsi nkabagiye kukugezaho inkuru iremereye cyane iturutse mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Habaye iki? Ihuriro rya AFC M23 rimaze gusohora itangazo rikomeye cyane ryerekeye ku muryango w'abibumbye UN ndetse na leta ya Kinshasa. N'itangazo ryasomwe uyu munsi ubwo bakiraga ambasaderi James Swan Igoma. Muri itangazo M23 yashyize hanze ukuri gukomeye kubera Uvira, amabanga y'ibitero bya leta nuko leta yafungiye abaturage amabanke. Byifashe gutubu uko abaturage bari gukorerwa iyicarubozo. Reka twinjire mu mizi nkuru wumve buri ngingo uko yakabaye. Uramutse utarakora subscribe wayikora none kugira ngo utazajucikwa. Twese cyane rero iri tangazo tugiye kugarukaho ryashyizwe hanze na Lawrence Kanyuka akaba ashinzwe itumanaho n'itangazamakuru mu mutwe wa AFC M23. Ni ijambo cyangwa se itangazo ry'ikaze ryasomwe n'umuhuzabikorwa wa politike wa AFC M23 ubwo bakiraga intumwa idasanzwe y'umunyamabanga mukuru w'umuryango w'abibumbye muri Kongo, akaba ari nawe umuyobozi mukuru wa MONUSCO ambasaderi James Swan kuri uyu wa gatanu tariki ya 24 Mata 2026. Itangazo ritangiye ari ikaze rikomeye cyane uyu muyobozi. M23 yamubwiye iti karibu cyangwa se ikaze Goma. Badahaye ikaze umwungirije Madame Viviane Van de Pel ushinzwe kurengera abasivile ndetse n'ibikorwa bya MONUSCO muri rusange, hamwe n'abandi bakozi bose b'umuryango w'abibumbye baraho ngaho. Ikintu cy'ingenzi umuntu atakwirengagiza hano n'ukuntu M23 yagaragaje ko yishimiye cyane ishyirwaho rya James Swan kuri uyu mwanya. Impamvu nyamukuru nuko uyu mugabo asanzwe azi neza amateka, imimerere ndetse n'ibibazo bya politiki bya Kongo. Azi neza abakinnyi ba politike bose babarizwamo ndetse n'imitwe yitwaje intwaro yose. Ibi ku ruhande rwa M23 babibona nk'amahirwe akomeye cyane cyangwa assets, kuko uyu muyobozi ataje ari mushya wiga ibibazo, ahubwo aje asanzwe azi neza ikibazo uko giteye mu mizi yacyo. Nuko bikubiye muri inyandiko twacukumbuye cyangwa yamaze gushyirwa hanze, ingingo ya mbere ikomeye itangazo ryibanzeho ni imibereho y'abaturage ndetse n'umutekano mu bice byose AFC M23 igenzura cyangwa se ibyo bise liberated territories cyangwa ibice byabahowe. Bivuze nyine aha hose M23 kugenzura yirukanyemo za takataka zose. M23 rero yamenyesheje ambasaderi Swan ko umutekano wifashe neza cyane muri utu duce. Bavuga ko ubu abaturage basigaye bikorera imirimo yabo ya buri munsi mu mudendezo wuzuye, basigaye bagenda bisanzuye nta bwoba. Babwiye umuryango w'abibumbye ko ibyo kumva urusaku rw'amasasu ndetse n'ihohoterwa rikomeje gukorerwa abaturage cyangwa rikabije ku baturage ryakorwaga n'imitwe yitwaje intwaro yasahuraga abaturage ryabaye amateka. Muri itangazo batanga ingero zifatika. AFC M23 yibukije UN ko hashize amezi 15 yose bageza ku baturage serivisi zose zibanze bakeneye, ibintu bavuga ko leta yari yarananiwe. Izi serivisi zirimo ubuzima, amavuriro arakora, uburezi, abana barajya ku ishuri, amazi meza, amashanyarazi, isuku mu mujyi ndetse n'ubucuruzi bwambukiranya imipaka n'ibihugu by'abaturanyi burakora neza. Ibi byose ngo babikora nubwo bwose leta ya Kinshasa yashyizeho icyo bise banking blockade cyangwa se gufunga amabanki no guhagarika urujya n'uruza rw'amafaranga kugira ngo ihane abaturage bahangaha. Urumva ko ari ikibazo gikomeye aho leta ifungira abaturage bayo kubona amafaranga yabo bwite babikije ngo nuko gusa bari mu gace kagenzurwa na M23. M23 yasobanuye ko imihanda n'amakoridoro ahuza Goma na Bukavu ubu ni nyabagendwa nyine. Bavuga ko haba ubucuruzi ndetse kugeza imfashanyo ku baturage inzira zirafunguye kandi zirarinzwe. Babwiye abakozi ba MONUSCO n'abandi bakozi b'umuryango w'abibumbye bari basanzwe Igoma na mbere yuko M23 hafata ko ahubwo bo ubwabo babera abahamya
cyangwa babera bahamya isi yose bakavuga itandukaniro riri hagati y'uko byari bimeze mbere batarahafata nuko bimeze ubu bamaze kuhafata. Bashimangiye ko gukingira no kurengera imibereho myiza y'abaturage ari byo nkingi ya mwamba mu bikorwa byabo byose. Reka noneho tujye ku ngingo ya kabiri inabaje cyane kurusha izindi zose iri muri nyandiko. Nibijyanye n'umutekano muke mu gace ka Uvira. AFC M23 yagaragaje impungenge zikomeye cyane ivuga ko mu gihe Goma na Bukavu batekanye, Uvira ho ibintu byasubiye irudubi ndetse abaturage bari gushira. Muribuka ko hari igihe M23 yavuye mu duce tumwe na tumwe ikahasigira abandi. M23 yibukije amahanga ko yavuye muri Uvira ku bushake bwayo biturutse ku gitutu cy'amahanga. Yabasabaga gusubira inyuma kugira ngo baha amahoro amahirwe, ariko si byatanze umusaruro. Oya rwose siko M23 bivuga. Bavuga ko iryo subira inyuma ryabo nta mahoro ryazanye, ahubwo ryatumye abaturage basigara mu kangaratete. Itangazo rikomeza rivuga amagambo akomeye riti abaturage b'Uvira bugarijwe n'iterabwoba, ubwicanyi ndengakamere ndetse n'ingengabitekerezo ya jenoside iri gushyirwa mu bikorwa na leta ya Kinshasa ifatanyije n'inshuti zayo. Muri izo nshuti M23 yatunze urutoki rwose idaciye ku ruhande ingabo z'u Burundi ziri muri icyo gihugu, umutwe wa FDLR ugizwe n'abasizi bakoze jenoside mu Rwanda, abacancuro b'abanyamahanga bishyuwe ngo baze kurwana ndetse n'inyeshyamba za Wazalendo. M23 ivuga ko yakoze ibishoboka byose, yandikira abahuza batandukanye mu biganiro by'amahoro barimo Abanyakatari, Abanyamerika ndetse n'umuryango wa Afurika yunze ubumwe, ibaburira ku bwicanyi n'ubundi bugizi bwa nabi buri gukorerwa abasivile i Uvira, Minembwe n'ahandi. Ariko amaso yaheze mu kirere, nta numwe wagize icyo akora, nta numwe wasubije. Muri iyi nkuru yacu rero ni byiza ko twumva ubukana bw'iki kibazo. M23 isobanura ko leta ya Kinshasa iri gukoresha ibikoresho bemereye birimo indege z'intambara, kajugujugu z'intambara ndetse n'utudege tutagira abapilote drones mu kumisha ibisasu mu baturage b'abasivile badafite aho bahungira. Ibi byatumye imidugudu ndetse n'uduce twinshi dusigara turi mu busa kuko abantu bose barahunze, bahunga kwicwa, gufatwa ku ngufu no gusahurwa ibyabo. Ingingo ya gatatu kandi isoza iri tangazo ni ibibazo by'abagira neza ndetse n'imfashanyo. Iri tangazo rya AFC M23 riravuga ikintu gitangaje gishobora gutungura benshi. Mu duce twose bagenzura nta nkambi z'impunzi z'imbere mu gihugu zikiharangwa. M23 ivuga ko abaturage bose bumvise batekanye bagasubira mu ngo zabo nta kibazo. Ikindi abakozi batabara imbabare ndetse n'imodoka zitwara imfashanyo ngo bagenda nta nkomyi kuko bahabwa umutekano usesuye. Ariko ku rundi ruhande M23 yashinje bikomeye leta ya Kinshasa gukora amakosa akomeye. Bavuga ko leta ifata abakozi b'imiryango mpuzamahanga n'iyimbere mu gihugu ikabahana ndetse ikabafungira amayira igihe bagiye mu duce twa leta bavuye mu twa M23. Utekuki ngo babahana gusa kuko muri pasiporo zabo cyangwa mu byangombwa byabo by'inzira harimo kashe, kuvuga stamps yashyizwemo na AFC M23. Kuno gutuma imfashanyo itagera ku bayikeneye kubera ibibazo bya politiki. Kuri iyi ngingo M23 yasabye Ambasaderi James Swan ibintu bitatu bikomeye cyane agomba gukora yifashishije uruzinduko rwe. Icya mbere, gushyira igitutu kuri leta ya Kinshasa kugira ngo yubahirize amategeko mpuzamahanga arengera ikiremwa muntu ndetse narengera abasivile mu bihe by'intambara. Icya kabiri, kumva akababaro k'abaturage bakuweho uburenganzira bwo kubona amafaranga yabo babikije, bityo agasaba Kinshasa gufungura amabanke n'ibigo by'imari iciriritse muri kariya gace. Icya gatatu, bamusabye ko yafasha kugira ngo MONUSCO yemererwe kugurisha indege zitwaye kugurutsa mu mbabarira so kugurisha yemererwe kugurutsa indege zitwaye imfashanyo zikajya zifasha abaturage bari mu misozi miremire ya Fizi ndetse no mu bice bya Plateau, kuko ubu abaturage baho
bugarijwe cyane kubera ko leta ya Kinshasa yabafungiye amayira yose abagezaho ibiribwa. Mu gusoza itangazo ryabo ndetse n'iri jambo, umuhuzabikorwa wa politike wa AFC M23 yongeye gushimira byimazeyo ambasaderi James Swan n'ikipe yose ukuntu bakorana neza. Ariko M23 yavuze ukuri, yemera ko mu bihe byashize habayeho kutumvikana ndetse n'amakimbirane hagati y'impande zombi, no kuvuga M23 na MONUSCO. Gusa bavuze ko ubu ari igihe cyiza cyo kwiyumvisha ibintu ubundi bushya, buri wese agahindura imyumvire kugira ngo bahabwe amahirwe ibiganiro by'amahoro. Uyu mutwe wiyemeje kwinjiramo ugamije gushakira umuti urambye ikibazo cya Kongo. M23 ikaba yasoje yizeza ambasaderi Swan ko uruhare rwe ndetse n'ukuntu azitwara mu ishyirwa mu bikorwa rya gahunda yiswe Expanded Joint Verification Mechanism cyangwa se EGVM+ ruzaba ingenzi cyane kandi arirwo ruzagenesha hazaza h'amahoro muri kariya gace. Aya makuru rero arerekana ishusho nyayo yuko ibintu bimeze uyu munsi mu burasirazuba bwa Kongo ndetse n'uko ihuriro rya AFC M23 rihagaze imbere y'umuryango w'abibumbye. Wowe urabibona ute? Ese wumva uruzinduko rwa James Swan hari impinduka nini ruzazana haba mu mutekano ndetse no ku mibereho y'abaturage cyane cyane Uvira? Siga igitekerezo cyawe muri comment aho hasi tubiganireho, kandi niba ukunze uburyo tubahama aya makuru ntiwibagirwe gukora like, share, ariko niba utanabyishimiye waduha igitekerezo ukatubwira aho dukosora. Naguhutazanya kuko ingenzi nuko tuba tubagezaho amakuru kandi twemera gukosorwa iyo tubona koko bikwiye, atari ukwandagazanya cyangwa kuba wahutaza mugenzi wawe. Kandi subscribe kugira ngo ujye ubu wa mbere mu gukora inkuru, mu kubona inkuru zacu ziraza zimbere. Nyine turakomeza kujya tubageza amakuru. Murakoze cyane kubana natwe kandi turaza kongera kubana mu yindi nkuru mu kanya gato cyane.